nak beta jo pi viewers bat ki subscribers jonga mentang wan rai pi ga wei ga video kata kalong kumno ba pin check ne repair ya street light lada udu ha lau jo pi payune kumno ba pin repair lada ba pin check ya une street light unum syu te mentang ngan pin pi ngan tes shwa bangan check ya ude ngan tes shwa ya une namar ba ki try ki ong une ulado te mentangan tes no ya une te kuma pili I hangne ba une wei u ba stem ude yu artheng mo une ba une ude yu face unu tran mo te nang ta ban tes ya une ngan sup teng ya une wayar kumne hangne ba une wei untuk tambangan yo ban thep hang tu ha socket mo pi nang adik nang ne nang ta pa de ngan thep hang te Baik, uklam mẹ đây. Thế là cái problem là cái đau bầu này street light mẹ mình ta nhìn check support cái cái badu. Mo, thì xóa ban check, hab ban disconnect xóa cái này cái light, nang bakan light nang cái mình sao ban ngan lau dan dia. Ini ngan pendai tang ban test thì mo. Ngan lau no yone ngan Indonesia road. Thế mình ta nhìn play yone này support cái badu ngam la tip ngam la ban batai te ngan pli yau ne ngan pli shwai gini ki screw nang ne dep turu sa une uwei dan satu lagi screw sang ne te mentang ada ban pelikum ne kini screw mentang ngan weng no ya gani ka yet kumto pe ini pi galak pen I bahang ne la don ga karbon hang ne pe galak yong to kan ngan bu no sasai ban nu rubber ngan bu no sasai te nang tapat de hang ne udon ne driver tingin tes ya ne driver dengan lau supaya kini ke soldering nang ne ngintes ya une driver udang long ne umlong syu mo to tu wi la den tenang ta pada sa une wi la den lau ya une man nang ta pada ngan se ya une wire une dan heavy dan tang une rồi dan tang une te ya une ngan tes ya une mo rồi pe une udah bos tem une claim pendai solution une udah you earthing mo rồi te menta pada ya kini pada face neutral ngan tes kuno te bantes ya une driver ni dan kam biang men pendai ya une u tupin top mo namar bahan ni belum teman sutet kumto te ha po soket ang sependai umne mul melatang menjawaban blok ha soket mo ya une ngihak bantes om da utes lam henry ngintes da une u multimeter mo te mentang ngintes ya une bantes ya une pade ngin le kumno ngin page wa kan no bol udon ngam imat bahang ne namar bakidang page len mapi oh di sunflower sunflower te mentang so thu ba une ude ba sunflower de menta shwa bangin tes ngan plug shwa ya une u ayu hang to ni plug shwa une socket hang to untuk bat nang ta pade hapis ya une de multimeter te multimeter ngan bu setu te ngan ai ngan setting hang dia arspa bol mo arspa hang to bat nang ta pade de une multimeter positif pinai positif negatif pinai negatif une negatif bayang ngan ai tu negatif bat une positif ngan ai positif kano gawan reading minus company reading minus te hang ji isya ka reading hang ne ka de ban wan san phau ken san phau shaneng lane sao phau tam mo te hang ne ka pen I ba minus kamut ba une driver uladu te ya une driver phin yo na ei te ngin sulek persang ban lik thit ya une driver
na dukan badi terlai tip yo ne tenga ngam don hang ne ngahap ban le thit te menta ngan le thit sipang wut da ka skuti namar bajan hang ne ngan le mare wut paranda kalawan pede ngan fitting da wa thamai hanang bangan yo I kalong ne umlong te menta ngan le thit swa uli sipang ya ap ban ya sya sipang ang sipang kalawan. A few moments later. Te menta ngayo ban thit yo ne kabor yo galong gaju te menta pede ngin bu yo tu ba rim sya run nang ta une udah buat thamai te ngin te se une buat thamai pede kanu gariding kawan menne pat phile I hang to ba Kedi minus menne pat phile I hang to ba gariding ga minus kamwan de solution menta pede ngin te se ya une uba dang thamai da wan thit gariding kawan kanu cho anh tu pi kereding kawan san peu tam kemun ba une u driver udang ba te mentang ngilalap ba une u driver ula sneu ngan fitting ya une u driver ha une LED kenang bangin pe ulong kumno te ya une ngin bu no syarut bat ya une pede ngin fitting hang ni mo te ban fitting ya une don kam ban pen skem hang ne daga glue ngin ai daga glue kan dia kenang ba un skem ang bulu malak kanang bulu skem dengan fitting no kumto labiang te ya une pede ngin thep nakanega thliu kumto bat nangta pede ngan thep daga thliu Kementau une was kem kumne ngara de pendai te ya une ubasau bot boyong pade ngin pendai ubasau ha positif yang ne gila de thok pa une negatif bat une positif mo te ya une ubasau ngin pendai ha une positif mo kumba pile I ngin pendai une positif to las kem kum to bat ya une boyong an pendai yang ne ha negatif to rulas kem gupto te menta pade ngan tes shwa bangan fitting ya kane ka yet hang ne ngan tes shwa ya une u straight like jong mo ngan pendai hang ne ban hang ne tang bangan yo ban plok hang to namar ba ban suplok da wayar kamla ban penthikna mo te ngan plok na da une u ayu pilih iba datang na kada une u driver ba une u street light umbe te mentang la yo driver ba thamai ngala pandai pi kala me te ma philu la da phi don une u street light uba kumne te swa ya u driver ne ko luksap te mentang kala biang kum to ngan phut lo nang ne bat ngan pandai no ya kan ne kayit hang ne mo kan kayit tenda kalau ada pendai jangan dikarau nang ne raung bat nang tapade ngan sa tap dengan kayit mo tap dengan nang tapade ulehu skru hang ne ngan haban pen skem man fitting ya ulehu jangan kayit hang ne mo ngahaban fitting baro south li gini skru hang ne we are lai sau te menta ngan fitting no ya gini wood kenang bakan dom slim ada fitting ya gini screws we are lai sau te menta une basket gani kayit te menta ngan tes biang sa sisin ya une u street light mo tes biang sa sisin pi ulame te menta pi ki bapai ya gini video jonga menta lada pidon ka problem na menta unu street light jong pi cek kata garukom ga bangala hikaya pi bat lada dei ba ladu utiaru salitit nang ta sapendai biang kumju te kalau long way te ka video menta kasni tangkat ne te ngi simpat ha next video kata ga dei ha kasni sajan banwan kublai sibon